Pak RT anakku sini ngomong apa sih semete sayangi pengen apa sih kok omongan baik duduk emas jadi pengen duduh harta jadi jaluki aduh kuat kerampung dia ya iya senar oke lampu gara-gara bareng janji digana can di DP-an jadi dugong melodina pundung mantri tanggung jawab bela ya iya Pak RT ek naon gawat di dia ayo ke Pak RT DP mata di Pak RT Pak RT tuh Pak RT lagu naon orai ulang habis cengir orai ulang ya kumanya barang-barang janji ketanggung jawab ya gara-gara barang-barang janji jadi pegat ya Satu parete. Apa orang bilang 5.000 dengan sapara 4 rep? Jamun. Sapara 4 rep, sapara 4 jam. Tari mau lah duit mah. Ingat putus. Mas kajian putus akan mana penting ulah putus harapan. Tariku tapel kuda Rempanan jaga gunung Maksud tarik beri padi Melinati bapak tani Di banjirku air mancur Atau aku banjir Terus mari para bantu Ketinggalan ikan emas Kena 39